Independent candidate from Mawlai constituency, PT Sawkime, cast his vote today. While addressing the media, Sawkmie admitted that the battle in the constituency is tough and candidates are exceptionally strong, while also pointing out that whoever wins the election must work for the public and protect the interest of the community. Kejengkelmen deka scam ha scam nomor ba nakaliya kejungan ngala IT hoblay ni kakam nadu basdang hi haba dia wajib pakai okrum tibiang libet padang scam kuma dapat display joblay dapat jengku joblay pada jengkat joblay padang scam kolong ba lehi un serta pai ba cok mulai barok bagian buat waktu Sawkime bat selak na yang di syakri kelong hatam nam tagi pai ba cok mulai kon sihi barok we di kemong amne ngamartin hakan ikan tim ta nomor ba pai ba hi bangia simslen berpagi pai cepat pada scam baru agak daga ke bor jombles de jobleh ni juga job dan buram hakan ikan tim ta na di syakri wa hanam tagi pai ba cok mulai berjaya hi barok we di habang hukum balok makalong matahi kalong ba ngami bagan don kata top fight kapring jung nama beli nomor ba pisu tu kalong nakalian jung kalong khamrim na baro ki kini kanizir di kada bah kawi kalong banakan ni jung ahi wata panglayo kalan ti hamstem kumui de ki senior politician laitian kum amili siam disi di hapling juga ni arkus demro na kaling juga hi public ni pasyang ha di kamdan ganun ka scam ada kibri video ka daw ki la amar ka business juga ka di kamdan ganun extra business kalong business na kalong juga. Sawkime is contesting the election against the BJP, VPP, the Congress and 2 independent candidates.